Мен Марсбек кызы Назира, Кыргыз Республикасынын спорт чебери, жаштар арасындагы эл аралык көп турнирлердин катышуучусу. Грузия мамлекетинде өткөн жаштар арасында дүйнө чемпионатынын коло байгесинин ээси. Ал эми Кытай мамлекетинде Тайбэй шаарында өткөн Азия чемпионатындагы коло байгенин ээси. Стамбулда өткөн 2019 жылкы открытый Яшардогу турниринин чемпиону Марсбек кызы Назира. Күрөш бул ар бир адамга, ар бир кыздарга десем болот. Денесини калыптанганына, акыл эсинин өсүшүнө аябай таасирдүү деп айта алам. Эркин күрөштү тандаган кыздар дагы аябай жакшы деңгээлде өскөндүгү байкалат. Ар бир турнир ушул Кадамжай районундагыдай турнирдей өтсө, бул аябай чоң жетишкендик деп ойлойм. Биринчи турнир болсо дагы аябай жакшы деңгээлде өткөнүнө. Галиева София. Мен Кадамжайда жашайм. Бүгүн Кадамжайда эркин күрөш болуп жатат. Бизде Кадамжайда Өзбекстандан, Баткенден, Ысык-Көлдөн, Жаңы Абад, Нарындардан, Чүй Таластардан келип жатышат. Биз Ысык-Көл облусунан келдик, Жетөз районундан келдик. Менин атым Каника Надежда болот. Мен Ысык-Көл облусунан келгем, Жетөз районунда Светло Поляна айылынан. Ошол Кадамжайга келип, соревнование өткөнгө келгенбиз. Биз эгиз экөөбүз бир салмага келгенбиз. Финалга чыгып, экөөбүз финалга чыкканбыз. Эгизим мага күмүштү берип койду. Биз күрөшкөн жокпуз. Мен Каника Татьяна болом, Жетөбүздөн келгенбиз. Ошол мен 50 килограммга келгенбиз. Эжеме орунду берип салдым да, биринчи орунду. Бизде болуп чемпион болгонго жеттик эле. Мен Кеңешбекова Муфида. Биз Талас областынан келдик. Ушу күрөшкө катышканыма 7 ай болуп, эркин күрөштөн ушу 55 килода экинчи местени алып кетип баратак. Менен күрөшкөн кыздар күчтүү экен. Ошого байланыштуу экинчи местени алып калдым. Менин атым Эрнис, фамилиям Абулмажинов. Ушу Кадамжай шаарында өтүлүп аткан мелдеште чемпион болдум 38 кг салмакта. Күрөшкө катышканыма 3 жыл болду. 3 жылдан бери жакшы тренировка кылып, ушу Кадамжай шаарында өтүлүп аткан мелдеште чемпион болдум.
Kaç oldu be? Hey.
Bruce Lee. Otur. Yok, tutursam şu.
Adamcay. Sultanama azı bir de kameranın ses doğrulmadan çağırır sadece. Sultanama azı bir de kameranın çağırır. İsrail Arubek Adamcay. Beganieva Safiya Adamcay. Бәртансın. Жеңішпек қызы Перизат Ош. Сатукаева Нагима Өзбекстан. Abbasxanov Tendik Isqata Adamcay. İşte. Gol kurban gol. İşte. Bir gol işte. Ha. Hayır. İşte Darya turba. Давай. İşte be abi işte be. Время. Birinci periyot. 6-0. Darya böyle kalsın. Şu listedeki Tayland 35 kilogram. Ekipa götür. Ekipa Чисто победа. Турдалиева Канаке. Birinci. Nuray Adamcay. Kurbanov Azamat Adamcay. Berdansın Makalemova Simbat Mirzabekova Gülmayram Talas. Russia!
Azizbekov Ulug'bek maydonda. Давай, Рашид! Ничего, ничего. Давай, давай, давай. Qadamja yo'q shu. Koş, iyi koş. Koş, niye saklan? Orta. Koş, koş, koş. Geç. Bat, ertele. Başın basma ismi. Orta, şuluk, geç gel o şunu öğretmen, peşlik koyun. Kutlu atasın demesen, Orta, utlu atasın orta mesela. Bas, iyi, orta, koşu. Koşu, hayatta kalacak. Başım çarpma ismi. Kolla demek. Только tuşa gerek yok. Var, çurtla var. Daha bağla, sinir. Çık haydi, Treyde. Jatı versen hayır. Çık. Jengishga Isayev geçti.
Екі ұпай Владислав. Бас, бас енді. Бас енді. Өзің ата. Руслан! Руслан! Под ногами! Давай, давай же! Висеть! Ой, молодец! Давай же! Висеть, давай! Перейди! Давай же! Висеть, давай! Куттан Висеть, давай! Висеть, Висеть! Висеть! Давай, Висеть! Молодец! Арқаға бер, сразу! Çap 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 çap. Висеть! Çap çap başkası. Çap. Молодец! Sen çıkacak. İçine. Kurup gel. Kırıp gel. Hop, elime kanka. Sen çap. Kap. Давай! Arkaga ver. Düşen. Can başka çağırsın. Can başka. Tamam. Çat. Çatsın. Төрт екі. Düşen, давай. Sen can başka çap. Молодец, давай. Не. Çat. Ne давай. Düşen, давай. Пускай Düşen. Давай. Çap. Düşen, давай. Давай, Düşen. Sen kutuyu katma. Çat. Arkaga basmasın. Владислав Нұрсұлтанов Риманжи. Ничего. Көзіржанов Ақылбек. Күзанышты шапқан Нарын Хамида Жеңішбек Қадамжан. Даярданып тұрсын. Сүйінбаев Бекзат Үсіғата. Чистая победа Цимбар, Нарын. Приглашается на ковер 40 килограмм. Нурбекова, Нурай, Карабара. Время. Стоп, время. Счет 4-2. Сура.
Приготовиться Муратова, Ош, Енишбекова, Скота. Минута остается. Счет 6-2. Секунд осталось. 6-2. Время. Техничную победу одержала Енишбекова. После схватки приготовиться. Мамытова Элита, Атакулова Сабира. Это полуфинал, Игорь Мауч. Стойку. Shu vestdan keyin tayinlab tursin 23 kilogramm. Mamazova Atakulova. Красный видишь. Время.
Турдариева Каники. Kurashtirib tortib qo'yasizmi? Ha? Kurash. Стоп, остановите. Пусть выйдет там подальше, сядет. А то на ковер выходит. Hoppa işte, hoppa. Hoppa işte, meni sal bakma, meni sal. Hoppa, karma, korkma, gir. Yap. Götür başla. Hey! Yok, bir de bu. Kutu atlasın. İstiyorlar. Verme işte. Verme. Götür, çal kaldı. Ver. 8-4 menen. Kaç? Kutu atar. Tak. Haydi. Haydi. Yetti, atla çıkıyor. Haydi karma. Sal oldu. Nereye gider? Bunu çıkamaz. Bırak. Kutu çıkmaz. Dört kutu atla çık. Kaçma, iyi. Hoppa. Kutu çarp tuttu da. Hadi gel, kol karma işte, kol karma. Kutu atasın yakşı. Hoppa, karma oldu. Oldu bu işte, Murat Duvarka. Восемь впереди красных прикол. Bakma, lan çıkan veriyor. Karmak dur oğlum. Karmak dur. Şaşma. İşte. Koldu bu maç mı ya? Koldu bu. Hey.
Красный впереди. 8-8 красный трико ведет. Синий проигрывает. Победа одерживает Кадирова Сабина. Весовой категории 25 килограмм. Мигина, Узбекистан. Маркекенова Симбат Нарид. Bakırış gerek hiç düşe geldi. Lan çıkar bastır bastır. Gelme. Ama getir beni. Getir çıkarma. Çıkarma bas. Bas. Çıkarma koyarma. Koyarma bas. Düşer. Koyarma. Düşer. Ayağım yerine. Макикинова Симбат Нарид и занимает первое место в весовой категории до 30 килограмм. Orkandak mı? Kuraş. Motor çek. Kuraş koş. Ya motoru bassa. Yemge girişte kaldı. Yemge girişte kaldı. Yemge girişte. Çıkar benden kaldı. Kaldı çıkar benden. Ya benden çıkar kaldı. Çıkar kaldı. Güzel. Şu an ya. Ne yapsa onun ya? Güzel. Bitirme. Ben şu buradan mı yapalım? Şu Bakayım sen boşun gönder dur orada. Hatta çıkar da orada gönder demek ki dur orada. Hatta başla diye. Başın dur. Dur orada toktap kaldı güzel. Güzel toktap kaldı güzel sen dur kutayım dur. Kutayım dur. Oyak yine olmaz güzel. Başla ya dur dur hatta. Ben güzel dur orada. Hadi bakalım. Batla hadi bak. Kutayım gönder dur. Hadi batla. Hadi kutayım gönder. Otur. Vay. İyi. 10 saniye ihtimal değil. Buraya! Bakın iskele! Buraya! Hoş burası işledi bana. Hoş bunu bakın. Ya korzat giriyorsa gönder bazı yine. Gönder gönderiyle. Başka Türk hala bırak. Vata. Ara dali oldu arma. Ye. Salman ya. Get köyde götürler. Basıyor. Arttı götüren gitti. Kente savaş bırama geçti. Arttı. Время 1-4. Şunları yapmak, şunma yaptı bu. Sonra sakra yap. Korkuşuyorsa. Ne korkma? Karma kaldı. Kaldı. Ya bekle al. Amar. Oldu bekle al. Oldu ya. Kar koruyla. Kaldı. Artık. Bayka sekirme üstü artık. Kaldı. Ya. Kudur var kalma. Oldu. Oyunu karma bir olma.
Zambaskova, Zambaskova. Bor. Oldu. Çaba. Dur önünde. Saat bitti, çay bitti. Çay bitti, dostlar geçin. İndik ayaklarına durun. Başı gönder. Bastı, Türk. Türk bastı, verme. Verme, kurada. Verme. Bor. Hadi bak. Bor. Ayakta çay. Onu izle. Bak oğlum. Çakla, yok. Baskı dur. Başı gönder. Ala batran. Çıkar bitti. Ver. Oldu karbak. Altta çık. Bastı Türk. Altta çık. Çıkarsa. Altta çık. Güzel. Bu kadın içme samırlar. Başka. Oldu bu işte. Oldu bu maç oldu. Bor. Şemezsin kolunu. Hey. Boslar ver. Kart bitti. Nasıl yolda? Karma. Basın. Bakta olmasın. Hörme. But. Kurtar demek ki kurtar. Çay bitti. Çay. Kurtar güzel. Oğlum kim aldı? Десять секунд осталось. 3-4. Ребят, победу Рабанов одерживает Асангельдиева. Адемин Нарын и занимает первое место на весовой категории до 35 килограмм. Коленко Татьяна, Коленко Надежда. 40. Gitmeyin. Başını verme. Kol gitme. İlk kolda kalması gerekiyor. Çıkar başla çıkar. Gitmeyin. Nurok ceza. Gel Nurok. Kontrol. Стоп, остановить. Акситаем синий. Прямой проводер. Примут коллеги. Пассив, синий. Готов. Газа, Çıkay ver. Bak. Atak koy. Atak koy. Doldur. Чисто Бекова Нуркаев. И занимает первое место в весовой категории 40 килограмм. Нурбекова Нуркаев.
Весовой категории 50 килограмм. Коленко Татьяна. В этом поединке победу в весовой категории до 50 килограмм занимает Коленко Надежда. Tavsiyeler çalarız. School değil mi? Evet. School. Чистую победу одерживает Николаева Акилай и занимает первое место в весовой категории до 55 килограмм. Bizden karşı olsunlardan gelip Doktor Bekayana, Второе место за Мурватагина, Катамжа. Тапшыруу аземи Кыргыз Республикасынын спортчу Назира Башбек
Sindirabarsın, durabar. Anadolu Elina, Cetiyobuz, Taroga Sezon, Nurmatova Sadiqa, O'zbekiston, Izrail Chempionova, G'ayratbayeva Nuray, O'zbekiston. Topshiriq uchun olishga bir şey çağırmaya Böyle fatih istiyor da. Gel. İstiklal Üniversitesi İstanbul'da Gümrük Ağabey. Üçten bile var, katır var üçten. Gel. Kola kola gidiyoruz. Evet. Оригинальный кубок. Здесь вот такая. Sarpatov Deniz Ağacı Şakası.
Lovutbekova Yuvarlak. Enelerini vermeyin. Saray. Gel. Başkanımızın Halas Bey'in Kırgızistan sporcuları Dumlu'dan iyi yeri sağlayacağız. O çıkarttırayım mı? Karşımız Eşol, Karabey'in adını verdim. İnisiyatifasını tutuyor. Bizim özümüzün devletçimiz, Pekali, Arın Bey Kaçakağız.
da var mı? Yani kariyerinde de küçük bir adam geliyor. Bence üzerine çıktığımızda ayrıca lafında eskiden. Kapsülüncü Eskişehir sporcuları ısınmada yönlendirilip Çapar'ın Hakan Çapar'ın sahayı sağlar. 이번에 집중해서 골을 받을 때 kapsülüncü
Biz Musa Hocaev, Nurbek Turdalievich, Issikkol oblasının Жетеуз rayonundan geldik. 9 kız alıp gelgen, 5 kızın Eko çempiyon oldu, Eko ikinci mestan aldı, Eke üçüncü mestan oldu. Respublikalık Meldeş 150 участник oldu kızlar arasında. Meldeş çoğorku dengelde oldu. Özbekistan, Kazakistan gelişti. Kuday buyursa bizim kızlarımız gelecekte Ayçıl Tunubekova, Meyrim Jumanazarowa'day çempiyonlardan bolat deb işenemiz.